ولا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر. الله أكبر ولا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر كل ما ذكره الذاكرون الأبرار. الله أكبر ما تعاقب الليل والنهار. الله أكبر ما صلي صال وسام. الله أكبر. الله أكبر ولا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر في جميع حركاتنا. الله أكبر في جميع سكناتنا. الله أكبر في جميع أحوالنا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد أيها الإخوة المؤمنون، فها هو شهر رمضان قد انقضت أيامه. قد انقضت أيامه بعد ما تقلب العبد فيه بألوان من الطاعات والعبادات. أيها الإخوة المؤمنون، ففي هذا اليوم يوم العيد، يوم فرح وسرور، يوم من الأيام للمسلمين بل وغير المسلمين. لا بد أيها الإخوة المؤمنون بأن نعرف أنه إذا انقضى رمضان فالعبادات والطاعات ما زالت باق. haray musidɓe julɓe tedduɓe ɓaawi yettude Allah subhanahu wa ta'ala, juulen ene laaɗo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mawninen joomiraawo no haani mawninirde. haray hiɗe wi'a suumaye hucciti yehi, kono haray dewe Allah ɗen hiɗe lutti, ɗe huccitaali, ɗe yahaali hay e nokku. haray hiɗe wi'a julɓe ɓen hittini moƴƴa e ndu lewru ɗo e dendangal noneji ɗoftareji ɗin, yo Allah subhanahu wa ta'ala jaɓu. haray horunoɓe ɓen malama, ɓe horali ɓen ɓe naji. haray ɗen toro Allah subhanahu wa ta'ala yo jaɓan e korkaji ɗin. haray musidɓe julɓe tedduɓe, hande ko iidi. haray famen nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam ɓe senino Madina, ɓe tawi yimɓe Madina ɓen hiɓe mawnina ñalande sabu wiigol maɓɓe sanamuru maɓɓe ko nden ñande woni ko ndu moƴƴina, ɓe mawninde nde ɗo ñalande. e ko wona ɗum e piiji hiɓe hawtidiri hiɓe mawnina. nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam landiɓe ɓaɓe sifanikemo. nelaɗo maki la Allah subhanahu wa ta'ala waɗani on ñalaɗe ɗiɗi ɓurɗe e labede. ɗon ñalaɗe kadi ko arayɗe ɓaawo dewe mum ɓurɗe mawnude e dewe. ɗum woni honɗum iidi donkin, kañumma e iidi suumaye. haray musidɓe julɓe tedduɓe, faamen ko wiyete kon iidi suumaye ko ɓaawo dewal Allah jeyangal e ɓurgal mawnude e dewe woni ko arata. dewal ngal annduɗa ko wiyete yingo natata e mum, woni kakorka ka horɗen ɗo. enen ɗo fof la sakka mo kala kañum andi ko honno horiri e si tawi hoori u horali. donc Allah noon waɗi timmingol ngal dewal ɗo tawa ko o iidi ɗo. ɗum haray ko hunde molanade. wa kazalika iidi on ka donkin on kadi Allah subhanahu wa ta'ala waɗi mo tawa ko ɓaawo dewal jeyangal e dewe ɓurɗe mawnude, ko ɗum woni honɗum hajjugol ka suudu Allah hormantir. en andi iidiji ɗiɗi ɗi Allah subhanahu wa ta'ala suɓani en ɗin, o waɗi ɗi e nokku tawayɗo ko très spécial, nokku tawayɗo ko hertiɗo heeriɗo. ɗum haray ko e yiɗugol Allah subhanahu wa ta'ala ɗeɗo mofte annabijo Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam woni ko ɗum ɗo de laati. haray si ɗum ɗon feƴƴi musidɓe julɓe tedduɓe, haray e oɗo iidi nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam ɓe yiino iwɓe Habasa ɓe Éthiopie hiɓe welto ka nder juulirde. nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam landiɓe ɓe inni ɓe welti fi iidi on, tawi ka nder juulirde nelaɗo moosi. ɓe landi sonna maɓɓe, ɓe wi a darata ko ɓeɗo woni e fijude kon, ko fi honno ɗum ɗon holliri. tawi nelaɗo welti, kañum kadi ko yi kon ɓeya woni weltiɓe ñande iidi. ko honno ɗum ɗon holliri haray ñande iidi ko ñalande welo welo wonande julɓe ɓen fof. nden ñande ko yen yaafo piiji buy ko pay koye bonnata, hara koye sonkanaka, yaafodiren hakkundeji meɗen, yurmodiren, ɓeyde weltodirande. kala ko wiyete ngaygu e konnago hayke Allah subhanahu wa ta'ala o yette, o ɗofte dewe ɗen ɓeyde tambitede. haray si ɗum feƴƴi musidɓe julɓe tedduɓe, haray jiyaɗo Allah on nde wonno o gayningal dewal wiyetengal ɗo korka, haray o andi wonde jaka himo wawi wadde dewal, o andi ɗum.
e yi julirde nden ɗo nde seerali arayɓe ɓen hino arde e yi jama on seerali fiiɓe golloyay jemmon fuu hiɓe rewde Allah surtout ka sappo sakkitoro ɗoɗe e yi fiimayɓe ɓen hiɓe waawi jogitagol hoore maɓɓe hara ɓe fiimal cigarette e nder o balɗe 30 ɗoɗe ko non kala waɗayɓe ko boni e yi sonnaɓe tawɓe ɓen ƴettali tiggaje e nder o balɗe 30 ɗo ɓe ƴetti tiggaje holliri jaka hiɓe waawi etc. donc onon sarhanta hoore mon ko lutti kon e yi ɓe okkata ɓen e nder o balɗe 30 ɗo e yi mbuuɗi ko jaɓodira kon foti ko zakka foti ko muudo foti ko naɓalngol yimɓe ɓen ka meɗen koɓe mana horira ɗum ɗo fof ko holliri ko honɗum ko ɓen ɓe okkata kadi jaka heɓe wawi okkude ko honɗum haray fameten ɗo ko wondema jiya ɗon jaka si himo faala wadde piiji ɗin o waɗay hasahu joni noon haray ko honɗum hikkata ɗon ko en andu wondema tigi tigi on Allah subhanahu wa ta'ala mo wonno ɗen o waɗande waɗiren fii mum e nder nduɗo lewru ha joni ko on jomirawo subhanahu wa ta'ala waɗirten fii muɗum ko lutti kon haray ko en andu jaka hiɗen waawi ko yen tabitu e muɗum ñiɓe ɗum ko toɓɓere wattinde ɗon nden nde wonno ɗum ɗo fof feƴƴiri ni ko honɗum holliray ma wonde ko rewɗa Allah kon jaɓam karmo koɓɓen ɓe wi ko an yakuna al abdu ala ahsani ma kana min qabl jiya ɗon ko yo geru o wona e moƴƴere e dokkal e dendangal ɗiɗi sifiɗen ɗo o wona e mum ɓuri ko o wonno kon avant misal muɗum tawi hari a jultano subaka bi sumay on dari ɗo Allah wopinali mo hay wagutu goto andiɗa wawi donc seede subakaji ma en ɗo jaɓama koya ñiiɓe mum tawi hari a okkata ko okkuɗa ɗo kon a ñiiɓi e mum a okkitiri a waɗi sadakaji buyi ka feƴƴi ɗo seede ɗum ɗon jaɓama ko ya ñiiɓe mum ɗon kadi ko etc. ko onon sarhanta hoore moɗon ko lutti kon haray ko wona ɗum ɗon kon haray no wiruɗen noon musidɓe julɓe tedduɓe si ɗiɗo piiji fof feƴƴi e wi ñalanden ko ñalande welo welo e yaajingol e wi wondema neɗɗon koyo andu si tawi suumaye yahi jon suumaye no ɗo dewal Allah ngal no ɗo haray ko hikki ɗon ka timminta yewtere nden ɗon ko toɓɓere fi honɗum fi jeego juldandu ko andirton jomirawo subhanahu wa ta'ala ka hikma makko himo jolkidiri ɗeɗo dewe ngal dewal ɗa no feƴƴa ngala kadi no ara ngala kadi no feƴƴa ngala kadi no ara haray en aray ka hutuba ɗimmo inchallah aqulu qawli hadha wa astaghfirullah alazim li wa lakum wa li sa'iril muslimina fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها الإخوة المؤمنون هراي مسيبة جلبة تدبة نوير دني دوedeng de hattali e sumaye jomirawo subhanahu wa ta'ala ka yidugol makko jiyaɓe ɓen o waɗi ndu lewru hikkinde e sumaye tawa neɗɗo on o wowtitali ñamugol buyi jomirawo waɗi si o hoori ɗon balɗe 6 tawa himo fota e horɗo hitande nden fo sabu non al asratu bi ashri amsaliha sa waɗi pihum gotum ko laabi 10 sa waɗi laabi 10 ɗin kadi laabi 10 wona temdere donc horugol ma balɗe 30 ɗum hawri balɗe 300 hora balɗe 6 ɗen ɗa ɗum hawra 60 jours balɗe 360 ma 65 woni hitande hara heɓi baraji hitande ɗum ɗo woni hikma donc nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam e hadis selluɗo wonɗo ka imam muslim ɓe maaki man sama ramadan ɗon ko holliri ko wonɗo horuɗo sumaye wa atba'ahu 6 min as-sawwal o jokkintini ɗon 6 o juldandu ɗon kadi no laba ha no ardino 6 min as-sawwal 6 o e nder juldandu ɗon holliri kaka fuɗɗode mayru kaka tumbo mayru kaka sakkitorum mayru ka a horay tenen e alkamisaje ɗen tun e mayru anniyoroɗa kaɗɗa horode ɗon alkamisa on e tenen ko an andi no warrata ka habboto 6 sakkitoro on e juldandu
ala kulli hal ko jeego juldandu ɓe wi jeego e nder juldandu haray hiɗa fota e horɗo hitande fof a faala hikkindirayɗe sa faala a waɗay sak 2 jours fawtoɗa kono faaliraɗa o heɓu tun jeego e nder juldandu haray ɗum ɗon hina fota e tawi a hoori hitande nden fof ɗum ɗon haray kadi ko teddungal e meɗen haray neniraɓe mbuyi hino heewi landagol nam joni noon haray ɗe jeegoje ɗo min miɗo ñawli ko honno mi gerdata par ce que karamokoɓe go wiime wonde ala ko fandimo ñawli ɓen karamokoɓe ɗon ɓe faljo programme jeego juldandu ko feere ɗum ko sunna si a heɓi feere a waɗi hino moƴƴi sa heɓali feere kadi Allah nangirtama ɗum programme ko ñawliɗa Allah kon ɗum a ñawli ɗum a yoɓaymo himo jonnuma tan hitanden fab ɗo e suuma e hewtitoyde ko wontun hinaya geru tawtidira si hina ɗum ɗo yoɓugol ngol ɗaɓugol e alhaaliji ɗin fop ɗiɗo fof haray ko yamiraɗi koyen wattu hila e majji haray anden nde ɗorki Allah Allah ittude haray ko wana ɗum ɗon kon hebbinen vaccinagol enen julɓe ɓen vaccin julɓe ɓen ko honɗum woni ɗum ko toragol Allah subhanahu wa taala hiɗon andi du'a toragol Allah so ono o yo Allah dandu ɗum toro Allah kadi si yimo corona nangi wiya alhamdulillah mimma btalaka bihi wa faddalani ala kasirin mimman khalaqa tafdil ɗum ko nela sallallahu alaihi wasallam maki ɗum non non haray wattane yila e muɗum tabiten e ɗum ɓaawo en jogitade sababuji ɗin ƴetten kadi ko Allah subhanahu wa ta'ala yamri kon watten ɗon haray inchallahu en daɗay yo Allah danden enen e ɓeygureji meɗen fop en torki Allah yo Allah ittunare o naɓande hara hina e oɗo aduna o naɓande e planète ka tawata wonki wo ala en torki Allah en fattike Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid Allahu akbar wa la ilaha illa Allah wallahu akbar wa kullu amin wa antum bi khair ara en salmini dendangal juuluɓe ɗo ɓen fof e mawɓe ɓen en juurikeɓe en toranikeɓe juutugol balɗe e cellal duumingal haray en salminiɓe en wat Bari.